ga botse be ke naganneng ge ke šala ke tšhitela mantwa ka Lulu mara no man hey ke dirile phošo e kgolo kudu tshwanetse ke no lokiša dilo le mantwa e re ke mo romele text message gore re kopane kua parkeng tomorrow. Lulu, ga botse o nšetse morago a kere o nyaka eng mo? O se ka nyaka go ntena wena. Ke mang a rileng go go šetse morago? Lulu, ke gore ga o je ke dihlong mara ka dilo tse o ndirile go tsona. Ke ja ke ditlhong tša selo mang. O se nyaka go nšišimiša wena Mantwa. E be ke go tshepa kere o mogotsi wa ka wa nnete. Ganne o no ba phiri ka re ga letlalo la nku. Mantwa o se ke wa nroga please. Ga ke na matla go lwa le wena. Matla ke na go lona no ke matla go a šomišang go thupa pelo ya o la maja. Le go swaba ga o swabe. O na le pelo e mpe ngwana tena. A ke rona na le pelo ye botse ebile o soft. That's why re go tšeela monna sese. Lulu, o se ka ntena. Ke tla go betha ka mpama wa swaba. Mara maja bothata bja go ke ene mona. Ka mogano go lela ka eng monna? Jaga jaga ke re sile nga kwa ra bija le ile gae mona. Eish monna ka mo ke dijile ka phošo mane ke se re ke tlala ga kudu. Maja lo jo le yana ka tsone na jo mona nga se re ke sile jaga jaga ka ra botlo wena wa jawala. Sorry a choosing ka tlhokisa dijo tša gago ntle le go gopela hle. Ka mo monna o nagana gore Manta ka tla ntshwarela ka morago ga go mo tšhithela ka Lulu? Ke jo re khonang ja jo nana bela ke baka jaga jaga wena o mpotša ka girlfriend jago. Wa tseba ke kgweditše text message go tšwa go Maja mara nka se e bala. U fanele u vulavula na yena u ta n'wi ignora ku fika kwini. Ke tlo bolela le yena ge ke le ready emotionally. Na swi twisisa. Mantwa a hi sunguli ku sweka se ku va late. Eish gape ebile ke bošego Manta sa ba reply text yaka gomme thomora ga ke wa kwa radio Carlton se ko fetela roomong ya gagwe. Eish gape ke swere ke tlalang ka se kwa radio Carlton se ke sa ja selo e re ke go ja borotho jula jwa ka mo ke tla boa ke mo gopela tshwarelo ga ke boa. Monna se mo nyaka mo furugo monna. Maja, gape rena re a šoma monna. Se mo gape le rata dilo wang kwa o bereka kae wena? Nna ga ke tlo ke tlhaloša mo go wena. Ke tsebile gore ga o ne mmereko wa selemo o ka se ropalela ke basadi wa tle ba kgona mmereko ga go kgonege. Ga ke jo le ka gore ke na le mošomo o montši kudu. Nna ena Maja ga ke na taba le gore o naganang ka nna. Ke a tseba gore o no bolela se gore o file beta. Maja ga nke bo tseba gore ke tiang ka nako yake ge wena o le bizu ke timišana le bannenyana o ka se bolela dilo tšo di bolelago gane bjale. Se mo tlogela go nratela dilo hle. Na sona ke kwa complexini go nya ga thakana le mosadi wa ka wa letoro. Badimo ba bommele bo babe go bolela le nthuse ke thakana le mosadi wa ka wa letoro kwa complex nas. Ganelwane o nyaka mmereko mo radio Carlton. Aowa gane wa botšiša. Ke rile ka re ge ke tsena kwa lebating ba mpotša gore ke tle ka mo ke tla hwetša motho e leng gore o tlo interview. Okay gona lefelong le le right. Se mogane kwa ena e leng gore o tlo interview? Ya ke nna gane go na le bothata. Se monna ke no kgopela gore o ntshwarele ka dilo ka moka tše mpe tše ke go dirile go tšona. Hao Maja gane ga botsone o bolela ka eng? Monna mmereko ke a o hloka a ke nyake go tlo palelwa ke go hwetša mmereko ka lebaka la diphošo tše ke go diretše go tšona. Wena o se ka tshwenyega a re no dira se re se tletšego mo. Ke tsebile gore ke tlo o khumana mo. Sorry abuti. O bolela ka eng? A ba ra fetša taba tša borena so ke decidile gore ke teng mo ke teng kgone go bona beape. Eish gane o nyaka eng mo go nna? Se se bona na wena o nthakgaja so ne ke re e ka ba bja nna le wena re ka thoma go tsebananyana. Gane wa ile na bashimane ba ka kwa campuseng le nagana gore le ka ratana le mosetsana o mongwe le kopanago le yena. No se ka ntshwantšha le batho bao nna ke motho o mošapo mona a ke tsanga ka ba le girlfriend ebile.
gopela gore o mphe di-number jamo. mpotsa gore o motho wa mohuta mang. nna ke straight talker ene ke rata batho. Hehe, bjale ke a bona gore wa phela le di-girlfriend tše dintši a ke re wena gore o rata batho. wa bona jwale nna ke gana tsona tse go interview ke motho e leng gore ke a mo tseba. bjale mpotse mo di-weakness tša gago ke dife. ga ke tsebe go tsoga furogo so ge le ka mpha mošomo ke tlo phela ke le late a ke nyake go go botsa maaka ke nyaka o tsebe dilo tse e leng gore o swantse o di expecte ka nna. ke leboga nnete ya gago bjale mpotse mo wa ya re tshwanetse re hire wena. le tshwanetse le nthwale ka gobane ke nyaka mošomo nkabe ke sa o nyake nkabe ke semoki. maja ga ona mekgwa monna ke gore pala le ke go ikokobetša gannyanenyana. sam nna a sena batho ba bolelago maaka gore ba hwetse mošomo. okay go bontšha gore mošomo o ke go swanetše ke gopela gore o bolelele se sengwe le se sengwe se se tla ka kgopolong ya gago bjalo ka presenter. tabela betheletši ba Carly-Thuntsi wa bolelago mo ke yena Maja ka sebele tšatšing le lehono re tla be re a tlhahla taba ya go ba le dikgarebe tše pedi ka nako e tee goba ona masogana mabedi ka nako e tee. ke nyaka go tseba gore a na lena batheletši ka mokana ba Carly-Thuntsi le bona e le kakanyo e botse goba le batho ba babedi ka nako e tee na. eish gape ke gale ke romela ola Maja di-text messages mara ga a responde nna ke tla ba ka e kua rumong ya gae ka o bolela le yena ka sebele. hai e re ke no tsamaya gore ke kgone go mmona re lokiše taba tše tša relationship ya rena. maja ke leboga go o bile honest wa ba mpontšha le gore o na le talent. re tla go tsebiša ka SMS ge e le gore mošomo kwa gago re lebogile nako ya gago. Ranzo, ke dumetse go kopana le Maja kwa parkeng gona jwale e re ke tsamaye a ke nyake go ba late. moske Maja motho a dutšeng kwa parkeng e re ke nabe ke ye go yena. lulu o nyaka eng mo ke a go rapela ke a gopela gore o tloge mo ka lebelo a ke nyake gore manto a tla go hwetša o le mo. Maja ga o nako ke yang go fitlhelela o bolela le nna. lulu ga botse o nyaka re bolele ka eng. ke nyaka re bolele ka nna le wena Maja. ga botse o nyaka eng mara lulu. Maja tseba gore o senya nako ka tšeo di dirago manto a tlo re hwetša mo ge o ka se dire gore re fetse go bolela ka taba e ka pele. o nyaka ke reng ga botse. ke nyaka o mpotse gore re sa le ka relationship wa gore a o wana. o nyaka go tseba nnete. ya ke nyaka o tseba nnete. se ke se tsebang ke gore manto o tlo nyaka ke kgethe between wena le yena and then wa tseba le wena never mind. Maja we o se ka mpotša tšeo ke nyaka o tseba gore o kgetha mang magareng ga ka le manto. lulu ke kgetha manto ene ke tlo no dula ke kgetha manto. wena Maja o nyaka o reng gabotse. lulu go fedile ke nyaka go ratana le manto fela a ke sena go dira dilo tse e leng gore gale ke di dira. so o tlo no give up mo relationshipeng ya ka le wena just like that. lulu dilo tse e leng gore ke gale ke di dira di ntirile gore ke se ka focusa go mmereko wa ka wa sekolo bona ebile le go nojela ga ke qualify for di-exam jaaka. tseba ge wena Maja nna nka se no give up bonolo ke tlo go lwela go fitlhelela o boya go nna. o nyako reng gabotse o tlo dira eng. bona Maja e video di ka thoma o tswa taolong o tsebe re tlabele ka lebaka la gago. gape nna ke confused o nyako reng. tseba ge gore o tlile mo lekgarebeng le le wrong o tlo boya go nna wa ba khunama ka matolo pele ga ka. nna ebile re ke tsamaye o šalo lokiša relationship nyane o ya gago le manto ke a tshepa gore e tla lasta. dilo tse di lula di boletse go di a mmakatša why o ka re o plana go dira something se sebe motlho mongwe ke no be ke nagana kudu tla hwetša lulu ya bano bolela dilo tsela ka ge ke mo robile pelo. So mpotse mo why o mpileditše mo. ke nyako gopela tshwarele ka seo ke se dirilego. Oh okay. ga ke sa nyaka go go utela dilo ke nyako relationship ya rena e yagwe ka labusa ka go tshepana.
well e be ke go tshepa then wa no decide go breaka trust ya ka kere. ke a tseba gore ke breakile trust ya gago ene go tlo ba boima gore ke wine gape mara ke nyaka gore re leke gape. Maja ga botse wa o flogeta go ntšhithela mara mantwa ke dirile phošo e be ke le setlaela since o tseba gore ke be ke go tšhithela ka Lulu mahlo a ka bulegile. ke no tshepa gore ga o no bolela so gore ke go swarela. ke mina dilo ka moka tšeo ke di bolelago. Maja a ke re ke go fele pelo ya ka wena wa no kgeta go bapala ka yona. ke a tseba e re ke go botse something mohlo mongwe se ka fetola mogopolo wa gago. Okay. Lulu bjale mo mankgapela pele ga ge o ka fihla mo ke mmoditse gore nna le yena go fedile. So e be o re nna ke dire jwang? ke kgopela o mphe chance ya bobedi ke go tshepetša gore nka se tsogile ke go robile pelo gape. Maja ke kgopela gore o mphe nako ke nagane ka yona taba e. Okay e re ge o sa nagana ka taba ye o ntumelele ke go ntšhe di-outroja something se se bose. Oh o ka re Maja o nyaka go ntšha mantwa di-out gape ka mokgwa ke kweleng ka gona stru batho ba le ba lokišitše relationship ya bona yane life ebile wa tsewa ke gale ke eme mo ke ba theleditše nna ebile re ke tsamaye before ke faint. Maja motho ela la go kua moso ka re ke Lulu a kere e ba emetseng kue jwalo. hae a ke tsebe mohlo mongwe ba nyaka go kwa gore nna le wena re bolela ka eng. wena o ka re ke a go tseba. You're one of my mentees, right? ina i mento ya mina. o go tshwere bjang bophelo bja university? ndhawu lewa a yi tsakisi ku fana na leswi a ni swi hleketise xiswona. I understand. nna ena e be ke tseba gore university a go bose so ke tlile mo go hwetša qualification ya ka fela. swilo swi endliwa ku hambana lawani. mina loko ni ta a ni nga swi tivi no computer yi tirhisiwa njhani sweswi ni fositeleka ku ni yi tirhisa. No a ba go force gore o kgone go šomiša ba go thuša. ya wolowo i ntiyiso I guess no fanele ni dyondza ku ri yi tirhisiwa njhani. Precisely go no ba ka tsela yona eo. so why i ta tshama kusuhani na mina? Ko bone ke feta ka gore ke tla ke go dumediša. I'm your mentor but I don't know your name. What's your name? vito ra me i Rhandzu. Go hloka thušo ka maths o mpotše. u vula ku ni nga ku vutisa swin'wana na swin'wana ka inbox? a ni hleketa ku ri u lava hi ku vutisa ti-question ka group ya maths se i ncini lexi nga ku cinca mihleketo? I know why I said that. You're different, Rhandzu. So ke a go dumelela gore o sendele di-text message privately. le kgone gona ke nyoko o ja ka kudu yo gape gale ka ja tša go ja tše bose. le nna gale ka ja dijo tše di bose. Maja wa o ka re go na le se ile gore se ya go tshwenya mo moyeng? a se selo ratela ka o seke wa tshwenyega. o sure goba maybe ke interview ya gago ga ya tsamaya gabotse? awa interview ya ke sepetse gabotse. Maja gape nna o ndira gore ke tshwenyege gane gabotse ke eng goba ke Lulu? monna Sam wa o ruje mo? Ke Flo Dula ebile be ke nela mosetsana mongwe ba re ke Rhandzu. Rhandzu monyana wa go rata drama too much. Ka mo gape wena ke a go lebala gore o bolela kudu o re ngwana batho rata drama. gape o le wena mentor ba doesn't know o tshwanetse go mo tseba a o tsebe selo ka Rhandzu wena. Ke nyaka go mo tseba mosetsana ola o nkgatlhile o phela go motse ga attenda di-mentor session jaaka. le tseba gore yo wa ba too much no kuma le go phela for mo the mentorship session jao because how to ela wa ba too much. Sam mona ka ro ka se tsebe ke le ete ne Maja le re ke la friend jao mo. Ga no go diragetseng? Mantra o kumane le holo le Maja kwa romo ne re ka basola tshrangelela go bona e feta. nna ke tsebile gore net yona e tlo tswelela mafelelong. Monna nna re ke o reka dijo pele re nka ya moshomong. Ka no wena o shoma ka? Ka mo nna re busy ga ona robetse nna re dia tšhelete.
Sam wena o bereke felo mona dola mfora. ke bereka kwa radio Carlituns go sa ntshepe o botsiše Maja. Mantwa e re ke ya toilete motlho mongwe ke tla re ge ke boa ka hotse ba tlišitše dijo tšela tša rena. nna ke a tseba gore Maja wa nrata o no ba dira tša di diraga di diriša ke Manto. Ke tshwanetse go dira something ka Manto ka lebaka la gore ke yena nšhidišang gore nna le Maja re be happy. Mantwa o direng mo? ke tlile mo go ja wa o botšiša bothata ke gore ke a makala. o makatša keng Ke makatša ko wena ge o le mo. gane nna a ka swanela go ba mo Nna gape be ke nagana gore roomong wa lla. gane ga botse o bolela ka eng Sam Gape ke kwele gore wa tseba gore yola Maja e ba go cheatela, so be ke sa expect gore nka go hwetša mo. well a ke na nako ya go hlwa ke tekwela bohloko se se diregilego se diregile Di-girlfriend tša go tshwana le wena di a hlokega. o ra bjang Gape masogana ka moka a nyaka di-girlfriend tšeo di ka ba dumelelago ba cheata, mara ba ba hwetše. Gape girlfriend ya mohuta owe go šetše wena fela. Sam se ka ntena hle tloga mogaka tsamaya ebile Maja šole wa tla Love, gane se mo beanya ka eng mo tafoleng ya rena? ai o gala no bolela matšhila fela Ka moka re a tseba gore Sema a se motho o e leng gore o ka mo tšea serious. Ka gore dijoši di a sila be di a fihla e re ke lebelele gore ke mang o a nrometše go molaetša. gane ke mang motho ya go dira gore o lebelele founu ya gago nako e telele so Batho ba ka mo ba dira go tliša dijo hle gape nna ke sore ke tlala. Maja se ka nyaka go ntena ke re ke mang motho a go rometšego di-message e re ke emelele mo ke go amoge founu e ke check a ke re wena ga o kgone go bolela Maja jalo ka re šetse re feditše go ja mpontšhe message o lebe o re tlo mpontšha ona Love, message o lo tswa go batho ba radio Carlituns. Maja o se ke wa ntira setlatla ke a tseba gore message o gale o tomoletse mahlo a o tse radio Carlituns O tseba jwang gane o bone ke nna go wena. gape o se ka ba te kwatišanya moo ke nyako bona message o go mme Manto re tlo aga jwang relationship ya rena re sa tshepane mara. Nna ke go boditse gore ke nyaka gore re age relationship ya rena ka go tshepana mara tšeo di dirang tše aowa gape go bontšha gore wena ga o ntshepe. eish Maja sorry go bolela le wene ka lešata ke dumelelana le wene if re nyaka relationship ya rena e ba strong swanetše re tshepane So ka mokgwa o bolelago gore wa dumela go mpha chance ya bobedi. Wa tseba ke gale ke romela Maja di-text messages mara ga a respond. Ke tlo bona ke dirile eng mara a wise man once said ge o rata motho o molwele mantšu a ke nyako wa tšea ke thoma go phela ka ona ka bjale e re ke sepele ke ya kua rumong ya bo Maja ke ye go molwela. so kwa radio Carlituns ba rile ba tlo bua mo go wene neng Sam o rile ba tlo nromela SMS. gane se mo bereka kwa radio Carlituns Ya o bereka gona. bo Sam ba busy wa kwa gape ke re ga o mo lebeletse o ka monyatša gane o dira dilo tše di botse Maja gape gale re feditše go ja re tsamaye gane Manto e sale ka pela mane nna ke enjoy ya go ba kgole le resi yaka. gana o sa enjoy ya go dula roomong ele ya gago na Manto a o tsebe gore ke itshola jwang ke dilo tše e leng gore gale ke di dira. go tlo loka Maja don't be hard on yourself Gape next day be ke tshwanetse go bane ke dira ngwaga ka wa mafelelo. eish gona go a baba wa kwa
e be ke dirile player ebile ke sa dirile mošomo wa sekolo ke lebetse le gore ke tletseng mo Maja, seo nna ke se tsebago ke gore dilo ka moka di diragala for lebaka le le itsego. It's not too late, Maja. O ka change bophelo bja gago. mo gona o bolela nnete sekolo sona ga ke sa senyaka ke nyaka go šomiša talente e leng gore modimo o mphile yona. Ke ya go kwešiša, Maja. O phelo o tseba gore nna yena ke tlo phela ke nna le wena. Ge o tlhoka thušo o mpotše. Wa tseba ke nyakile go latlhegela ko wena ka baka la go se tsebe seo ke bago ke senyaka ga o tsebe dilo ka moka tšeo ke bago ka go dira tsona. Batho ka moka ba dira diphošo, my love. I just hope gore o learn from mistake o le gore o ka se bušeletse gape. Gape ke gale ke kokota mo lebating la bo Maja ke sa arabe ke motho. Go iponagatša gore Maja le ka mo ga ba gona. Anyway, ga ona bothata. Ke tla mo letela Maja go fitlhelela ga boya. Rekwile, o ready for final examination ya rena ya ma-matric? Na yena wa pannete ke šiwile. Gape exam ye re tlong go engwala e bohlokwa go feta dilo tše ka moka ka gobane ke yone ye tlong go re bulela ditsela. Mo gona wa pannete. So mpotše mo, wena le Thabo le kgaratana? Rekwile, nna le Thabo gale re hlalane. A ke nyake go feila matric wa ka lebaka la mošimane nna. Mo gona wa pannete ka gore basimana bona ba ka paledisa motho dia mošimo wa sekolo. Ge o lebeletše go ka phasa ma-matric a makaengwa go. Re ka phasa ka moke re ka bala ka mata. Hai, a ke tshepe nne. Nna ke bona ka re go tlo phasa nna le wena fela. Eish, nna ke sure ke tlo phasa. Gape ke feile trial exam. Aowa wena, o tlo phasa ka gore ragolwago ke ngaka. Maja, ke gale re dutse ka moo, a re tsamaye manawa. Nna ko porega kwa rumong ga ke nyaka go sepela gona bjale. Nkana ka ya le wena kwa rumong ya gago. Ya a re rumong ya ka re bogela di-movienyana. Maja, ke tlo go kgwetsa tsamaya rumong ya gago. Ke nyako reka di-snacks nyana re tla re kgone go dija ge re bogetse movie. Maja, motho o nyakang mo? Nna ke tse Lulu nyaka eng mo? Maja, ke nyaka wena. Ke putšo ya mofuta mang ye mputšišang yona. Maja, gane wene le Lulu le sa etelana? Ee, re sa etalana. O bona ganne jwang wena? Lulu wa gafana nko tlogole go bolela maaka nna ke go botse gore ga ke sa go nyaka mo go fedile magareng ga ka le wena e le gore o nyakang mo. Maja, tlogela o ke ga ka ntšha. Wa tseba gore nna le wena re sa bolela kere. Maja, Lulu o bolela ka eng? Wa gafo nna ke sa bolela le yena selo o go botsa maaka ka gobane nna ke kgethile wena. Lulu, gane wa o sa fa amogela gore Maja ga go rata tlogela go titira setlatla hle. Motse my love motho ga a kwe. Lulu e re ke go botsa gape stay away from me. Ge ile re ga o sa nnyaka wa o sa ntšane o chatha le nna. O se ka ngafela wena ke chatile le wena neng? Maja, bolela nnete oro nyaka ke botsa mantwa gore o sa bolela le nna. Oh, Maja, wena o sa bolela le Lulu. Nna ke nagana gore o mo khatile off gane wena o sa le busy le yena. Awa manto magajake motho o nyaka gore nna le wena re no. A ke re Maja gore o bo o sa chathe le nna. Mantwa, e re ke go bontšha gore ke be ke chatha le Maja today nako o bona le yena. A ke re kwane gore batho ba lentse re ba interviewa le gono re tla ba romela di-SMS tomorrow. Re tshwanetse gore re kwane gore re tla ba fa nako ya kae gore ba re botsa gore ba se nyaka mmereko go ba bjang. Ya ne, Maja, o ka se tse go change-ite. Manto wena ga o kwe go diragala eng nna ga ke sa mnyaka motho. Maja, Lulu mpontšhitše conversation ya gago le yena. Mola re le kwa restauranteng o mpoditše gore o reservile SMS ya go tšwa Radio Cartoons ganetšwa ga Lulu. My love
go boditse maaka ka bane be ke senya ke go kwatiša. wa tseba keng e re nna ke tsamaya ka re ke a tseba gore o ke sempotse nnete. tsamaya wena Mantwa, motho a go rata o rata nna. Okay, bjale ke a kwešiša. Re tla ba romela di-SMS ka 6 am ra ba botša gore ba tla mo Radio Carleton's ka 3 pm, right? Then ge ba sa tle re tla romela ba bangwe di-SMS ka letšatši la go latela gore ba tla ba replace. Lulu ga botse nyaka eng ke go tšega ke gore na ke sa go rata. Maja nna nka se o tlogele, o tlo ba wa nrata ka swele. Wa tseba ke eng Lulu ke a toilet ge ke ba moga ke nyako go hwetša ka moromong yaka. Maja o tlo ba a nrata ka swele. And selo se se dirang gore Maja a se ka nrata ke Mantwa. That means ke swanetse gore ke dire something ka Mantwa ka pela before ke loser Maja. Mantwa swilo yini? wa tseba keng ke tenegile. Maja o ndira setlatla o ka tshepa gore o sa bolela le Lulu. Yini? A ni hleketa leswaku n'wina vambirhi mi le ku lunghiseni ka relationship ya n'wina musi ku endlekale yini? Le nna e be ke nagana so go fihla ke kgotsa Lulu a letetse Maja ka ntle ga room ya gagwe. He bana phone ka ikae? Hei ana ke tsebe Maja e lebelela botse me punyo go ikhumana. Phone ka be le mo mpeteng go a kgone gore no timela. So o bona ndebe ana Ka mo monna ke gopela go search. hei bana o nana gore nna ke tshwere phone yago. A se gore ke re o e tšere ke no be ke nyaka go search. Maja ke na le dikhwedi tse dintši ka mata ke dula le wena la go se le mora se na le kgodu mona. Na le kgodu le ke re tsebane mo go wena o phela go utswa ja ora jaaka. Ka mo a re bolele ka dijo re bolela ka phone yaka. Monna phone yela ka e hloka gape ke emetse SMS from Carleton's monna. Gape ke emetse gore Radio Carleton's e tle en respond. Jale ka gore ke tshwere phone ya Maja ke swanetse go tla ka leano gore nka e šomiša bjang gore Mantwa a believe gore Maja a sa monyaka. Maja do dia bjana monna ka re bele phone ya wa ikhumana. Ibile ke bone post mo Facebook o sema ke re ba tlo romela ba shaba ka ba interview kwa Carleton's FM di SMS ka osana. He ben ge le ge nna phone ka itimetse kotsi ba jwang gore ba ntšere go ba bjang. Jale ka gore ke tlile ka plan ya gore nka šomiša bjang phone ya Maja e re ke thome ke tlhafiše bophelo ba ola Mantwa. Kang gape le go ntšwela ga se ka be ka hwetša phone wa gane ga botse go diragala eng ka nna. O sure bo ibile mo mpetrene maabane. Ke sure monna ke ipone ge ke be ke e beya mo godimo ga mpete. A ona motho a tseneng ka romone ya borena maabane. Motho a tseneng ka mo kamareng ya rena maabane a se lehodu. Ke mane motho wa ona. Ke Lulu. A mo ona wa Bannete mo. Lulu a se le kgodu. Lulu ke gala itla ka moromong ya rena go se neng to itimelang. Maja me bona le motho a tseneng ka moromone ya borena a utswa phone yago. Gona go a kgonega ka gore Lulu a tloga ka moromong ya rena maabane nna be ke sa hlapa ene lebati le la rena le dutse nako e telele le unlocked. Maja kane wena o khetha wa loka nako jela Lulu a ke tsamaya. E re ke ba le list ya batho ba gore ba kgethile gore tla ba romela di-SMS gona bja ke Thabo Komane, Lebogang Monisi, Pebetsi Maepa le Maja Mohlala. Hai monna ka bonkadime phone wa gago ke phone le phone wa ka botlhe mongwe yo mongwe a ka e araba. He bana why ka ma founela phone ya Maja ga se gore Maja wa tseba gore phone ya ga e swere ke nna. Ya reng mara ya arabe ke motho.
ke dire bjang mara wa o ke romele Sam text o mo iso nna ba o jere or bjang wa tseba monna gore Sam o latela melao ga kudu o tla no mpotsa gore molao ga o mo dumelele gore a mpotse ke tshwanetse gore ke letele SMS go tswa go bona ka moka re ba rometse di-SMS re tshwanetse re no ba emela gore ba tle mo Radio Carlitunes gore ba tle ba saene difomo tse wa tseba ke nyaka go nagana ka message e ke tlo romela go Mantwa ke nyaka gore ge o bala a ko ka re pelo e le ga e ba e ripa ka bogare e re ke checke message o tseneng mo founung ya Maja maybe ke Mantwa Ranzo wa tseba le gona jwala a ke tshepe gore Maja o sa nyaka go ratana le Lulu Mantwa just dump him ke ya morata ke nyaka le go mo tshepa gore yena e ba sa tsebe gore Lulu tlo tla rumung ya gago mara ke a palelo kahle ku enda ka le yini nna le Maja e be re kwanne gore re ya rumung ya Maja maabane ke moka ge re fihla ra hwetša Lulu a mo letetse Lulu a ngwe yimerini ya e bile o mpoditše gore yena le Maja ba sa bolela sewe e ngwe tshembeni na o mphile bohlatse so ke a mo tshepa go bontšha gore Maja ga a te tshole e bile le go mfounela ga a mfounela le textnyana next ape ke bone post ya Sam ko Facebook o re ba romete batho le SMS wa ba jereng le nna mara ke tlo tseba jwang gore ba ntšere go ba bjang nna ke tsebe monna a gape tše tsona e no ba bad luck a madi mabe ka nnete Maja o tsentse re khumane phone ya before 3 ya motseare wa yo bolela so ape ba re ba fa batho ba ba rometeng SMS o fita ka 3 ya motseare gore ba te kwa Radio Carlitunes ba re ba satle before 3 PM go tlo diragala eng a ba re le kete ba to ja moshumo la ba fa batho ba bangwe yes e re ke elelle botse gore ga o tsema bana go diragetseng ka nna mohlho mongwe nka kgone tseba gore phone wa ka e go kae Maja o sure phone ya wa Jack Lulu ka moskwantina man ke rile ka re Lulu ga se le hodu Maja o se zo tsebile motho gudu what if we jero ra o duse botoka ba la lo wena mo dusije botoko a botse mpotsa masepa ke rate go bolela ka Lulu so wa morata Lulu a kere ke no beksanya ke go bolela dilo tše mpe ka yena gape ke 10 AM mara Maja ga a so nromele text go kgopela tshwarelo go ba go nore good morning o lava a ku sendela message eya gape nna le ge ke kwatetse Maja ke no morata u lo ku disa na what is wrong with you why e nga swi voni ku ri munhu loyi a nga ku rhandzi mara a ke nyake le go tseba gore o nagana eng ka nna le Maja relationship ya ka le Maja ga e perfect go swana le relationship ka moka ga no nyoko reng wena le ge o ka shikintšha hlogonyane ya gago ye koto tseba gore Maja ke wa ka ene nna le ena re tlo lokiša mathata a rena ra ba happy e re ke mo romele text ke mmotšiše gore ba mo thwetse kwa Radio Carlitunes ka gore ke kwele ba re ba thušetše ba ba rometše di-SMS Mantwa loko a ku ri mina wena a ni ta fambela kule na Maja he is a player that one o tsebang wena ka di-relationship wa ha to ku tshova mbilu million times until u swi twisisa ku ri mjolo is a pandemic yo gape jwale gona ke swere ke stress ba rometse Maja message batho ba le ba Radio Carlitunes gape ba re ge a ka setle ba tlo tšea mošomo le ba go fa motho o mongwe ke dire bjang mara o khetsa mai wa rumuni ya Lulu and then wa mmotšiša gore na a bona phone ya ona Lulu tlo nagana gore nna ke re wa utswa a ke re to mmotša gore a bo mmoša doesn't mean gore ke na le kgodu
ka mo wena ga o tsebe Lulu motho la ga rate wa accuse ka dilo tse leng gore yena a senke a di dira. So o do bona o di ile bjang? Ke ne le leano wena nka dime phone ya gago ke sepele le yona then ke tletla ke busha mo go wena ga ke boa. Eban mose motho la dutse go kwa ke Sam e re ke tibele kwa go yena. Dumela Sam. a ge monna Maja Na nka botšiša ke kgopela go botšiša ke theditše a na ke nna yo mongwe wa bao ba ba rometše go di-SMS kwa radio Carlton's. a sorry Maja nna nka se kgone go go botša Au Sam gape ke nyako tseba ke ya go hloka mmerekong. nna nka se kgone go tshela molao ka lebaka la gago re rile bao re ba tšeago re tla ba romela di-SMS wena checka phone ya gago maybe yona e tla go botša gore re go tšere go ba bjang. Phone ya ka e timetše if phone ya gago yona e timetše ka nnete gona hard luck go a kgonega gore ke kua radio Carlton's ko botšiša. ba ka se dumele go go botša ba tlo re ba nyako bona SMS pele o ka tsena. Yane motho o na le madimabe e re ke sepele ke re mong ya Lulu. a Maja monna gape wona wa di bereka Wa o bolela so ke gore mmantwa o tseba ka Lulu mara wena o sa tswela pele o mo etela. gane wa o rata ditaba tša batho so. ke rata Maja mara modimo tla nswarela nka se kgone go mofa founu ke sa nyaka o e šomiša pele. Seo ke tshwanetseng go se dira ke go dira bonnete ba gore Maja ga a find out gore ke nna ke tšere go founu ya gago. He bana ke mang a romelang Maja message bjale e re ke check. ke mo rometse Maja message ola. why u byela mina a na hala ta swi tiva ku ri ku endlakala yini ka wena na Maja anymore. Ya o tshwanetse go sa tseba ke ra se relationship ya gago ke yaka. It is 11 a.m. Vo mina ni famba ni ya library before ni vula swilo leswi ni nga ta tisola hi swona. Mantwa wa ntena bjale o na le sebetinyana sa go romela Maja message ke sona se ke sa se nyakeng se. That's why ke se nyaka go fa Maja phone ya gago. Ya go šomiša phone ya ka mo gore ke phone le phone wa ka ke le ka rumong ya Lulu cause ke a tsora ge nka o motšiša ka yona ke le ke kwa kamereng ya gago o tlo kwata. He banna Maja o nrometse message gore ke sa tle ke sa mo texta le go mo founela. Nna ke a tseba gore Maja ena wa nrata ga ke se bolele di tša mohuto go diragalang mara. Gane ke mang motho a kokotago le bating la room ya Lulu? Why Lulu a sa bulela motho o ka re ke gala kokotene wa rrasetša? Lulu ke a go kgopela bula lebate dira ka pela ga ke nyake manto a mpona. Why o ka re motho a kokotago kwa lebating la Lulu ke Maja? Hai man ke kwelele ntšu la Maja e re ke emelele ko bona gore ke Maja go ba jwang. Lulu ke a tseba gore o gona ka mo kamereng ya gago ke a go kgopela bula lebati letlhe. Lulu gape ke gale ke kokota mane wa mpulele go ba jwang.
Maja, o nyakang mo? Ke bolela le wena keng ga o sa kgona go bolela? Manto moratiwa nka tlhalosa. O tlhalosa selonyana mang? Nka se kgone ho lwa le wena gona jwale ke jagile. O jaretseng? Ke re o jaretseng? Ke timeletse ke phone ene ke a ihloka gore ke ye le yona kwa radio Carlton sa gona bjale. O ra jwang o re timeletse ke phone ka ra se gale o nrometse message o mpotsa ditšhila? Wa o ka re wa tagakantšha jwale? Ke makatša ke tabe ya gago ya gore nna ke go rometse molaetša. Gape wena o swere metlae e re ko go bontšhe ge. Mara wa kgonega gore phone ya Maja e no shwela kana morumong. Ai man, phone ya Maja ona motho wa tseba no reka inde le Lulu. Lulu ke motho wa mafelelo ya tsenene ka morumong ya borena. Nna ke nyaka phone ya ka back, Maja ska ba shija phone ya ka. Hauwa Maja, o ra jwang o re wena a sanka o nromela message o ke sa ja go o bontšha ona gona jwale? Manto ke go botša nnete, ke ne le di-hour-a ke nyakana le phone eo e ntimeletse ka nnete. A go kgonege, nna ke a gana. Wena ga o maka le gore wa ke swere phone wa ka mo. Ka mo nka dimile phone wa gagwe gore ke jeme ke founela yaka. Mohlomongwe o mongwe a ka ba e swere gomme a e araba. Ai man, taba ye ga e make sense. Ke gore ke a tepotšiša gore message o rometse ke mang ka gore ene o re gale wa swara phone ya gago. Le nna ke ntho e mmakatšang. Maja, a re nagane gabotse. Ke mang motho a tseneng roomong ya lena? A gone motho a tseneng roomong ya rena maabane. O ra jwang ge o ra gona motho a tseneng roomong ya lena maabane ka gore ke go shile o na le Lulu mo la re romane? A sa nke ke dumela Lulu a tsena ke bua kamoreng ya ka le ka mo. If Lulu a sa tsena roomong ya gago, then phone wa gago e jele keng? A ke tsebe ka gore nna nkile ka širuga ka ya toilet. O ra gore someone a ka ba tsene roomong ya lena mola wena o tswile? Mohlomphegi gape ke 12 p.m. and Maja ga a sa o tle mo radio Carltons. Re re moletela go fitlha ka 2:45, then re tla re ge re bona a sa bonale ra tšea sephetho. Maja, gape ke 12 and le no ga o so tsebe gore phone ya gago e kae? Eish gape nako ya ntia ke nyakana le phone ela ya ke kgone o tseba gore mmerekolo wa kwa radio Carltons ko o hweditše go ba bjang. Eish, gape be ke sa re ke tlo go botšiša ka ona mmerekong. Ka nako ke a di bona nna ke swantse ke hwetse phone eo yaka before 2 p.m. A re focus mo go message o ke o receivilego. Ke mang motho o mo tseba ga sa nyake nna le wena re ba mmogo? A gona motho a sa nyakeng nna le wena re ba mmogo except for Lulu. Ai man, Maja, ke nagana gore Lulu ke yena tšere go phone ya gago. Before o ya toilet maabane Lulu be a šetša speech. Wena o rile go sepela ka šala ke botša Lulu masepa ka be ka moraka. Hai man, Maja, ke nagana gore Lulu a ka ba go letetše ya toilet then a šala tsena ka kwa roomong ya gago a utswa phone ya gago. O ra gore Lulu a ka tšea phone ya ka ye? Maja, nagana gabotse, ke mang motho a ka nromela go message gore ke kgaogane le wena ntle le Lulu? Ya man wena wa rereša man. Lulu tšere phone wa ka man. Ge o e founela ya tsena? Ee ya tsena. Maja, a re se ka senya nako, a re emelele gona jwale re kokotela Lulu re late phone wa gago o kgone o ya radio Carltons sa le nako. Ye wena Lulu,
bula batile re a tseba gore gona. motho wa modimo bula mo a re a tla ka ntwa. Maja motho o tlo re senyetsa nako eo founela founu ya gago gona jwalo. yo founu wa ka mo e fedile airtime. A re šomišie yaka. Sho Maja gape founu ya gago ya lla ka morumong ya Lulu. he bana Lulu ke yena a tšere go founu wa ka. Ye ngwana bula le batile re nyaka founu eo.